Sportaš je sportaš, bez obzira na vrstu sporta, no kada taj sport čini lopta i to ona košarkaška, dvije ekipe po 5 sportaša, 2 koša, da i kolica, ona sportska, dobijemo sport koji se zove košarka u kolicima, zahtjevan paraolimpijski. To je jedan od najaktualnijih parasportova, izuzetno je, vani je izuzetno poznat, kod nas evo malo manje, ali trudimo se i mi. Evo, nadamo se da će biti što više prepoznatljiv ovaj sport i da će se što više osoba s invaliditetom uključiti u ovaj sport, jer je uistinu od velike važnosti za njihov zdravstveni i socijalni život. Na Paraolimpijadi je uvijek najgledaniji sport što se tiče košarke u kolicima i Paraolimpijade i Olimpijade je najgledaniji bio sport zadnje dvije Paraolimpijade. Kod nas u Hrvatskoj mogli bi još malo bolje, ali što se tiče ovoga mogli bi još da nam Varaždin ostane, da imamo tamo još, da ostane taj klub i još da uspijemo samo ovdje preko Učke da imamo Istru, jednog kluba i dole oko Vukovara i Osijeka i onda bi mi bili što se tiče naše lige pokriveno, ne bi nam trebalo više, da imamo svako mjesto negdje blizu da pokriju, da imaju dio ako će ko da igra košarku da može igrati. Nadamo se, evo u zadnje vrijeme što se tiče, evo zadnjih godinu dana, dvije, što se tiče i našeg košarke u kolicima i financijski je počelo malo nabolje ići, jer isto što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i ostali da su počeli to malo više da gledaju i da je počelo sve više da bude na medijima i sve više i više je i gledanost što se tiče naše utakmica, jer smo počeli, ovo ima zadnje 2 sezone, prikazujemo svaku utakmicu uživo na YouTube-u, tako da se može pogledati i već ima jedan napredak dobri da bude. Samo još uvijek tražimo da imamo te nove igrače, da dovedemo što mladi što više, da bi mogli još više da igraju. Košarka u kolicima je vrlo naporan sport jer se koristi gornji dio tijela, poglavito ruke i ramena. Veliki je pritisak na ruke i ramena, što je izuzetno teško i nakon toga mi prelazimo u aktivna kolica, sastavljamo kolica, rastavljamo kolica i vozimo se doma. Tako da ne prestaje korištenje ruku i u privatnom životu to moramo odraditi. Teško je iz razloga što dolazi do žuljeva, teško je iz razloga što bole ramena i tako dalje, ali kažem, to je i svakom sportu ima neke svoje specifike, pa evo ovaj sport ima tu specifiku i oni koji imaju više volje duže ostaju. Ovo su momci koji daju 100% od sebe, da se razumijemo, i odvajaju svoje vrijeme i nije njima lako. Oni imaju i problema i sa ovisno o stupnju ozljede i sa mokrenjem i sa prehranom i sa razgibavanjem, rastezanjem, spazmima i tako dalje. Tako da evo, pozivamo opet sve da nam omoguće još bolje uvjete. Treninzi kao i kod svakog sporta, doduše na amaterskoj razini, ali razlike nema. Treniramo 2 do 3 puta tjedno, sve ovisi. Ovdje smo u dvorani u Kostreni, koja je kompletno prilagođena i evo izašli su nam u susret. Ovdje smo doma. Imamo 3 treninga tjedno, u načelu je to nedovoljno. Mi bi htjeli još i više. Pokušat ćemo sa Savezom športova grada Šibenika da nam omoguće nekakve bolje uvjete u vidu i nekakve svlačione i nekakvog kupanja i općenito boljih uvjeta za igrače u kolicima. Sustav natjecanja u Hrvatskoj je podijeljen u 2 lige, a natjecanja se odvijaju po turnirskom sustavu. Pa igramo zbog financija i zbog svega igramo turnirski sistem naše lige. Imamo prvu ligu i drugu ligu, prvo imamo 4 kluba, u drugoj 4 i onda igramo turnirski sistem zbog toga, zbog financija da bi što bolje prošlo. I tako da uvijek odigramo na jednom mjestu kada je domaćin, neko bude i onda odigra svak po 2 utakmice da bi zbog troškova putovanja, jer mi kao klubovi slabo imamo financijske potpore od bilo koga i onda od toga igramo 2 utakmice na dan i turnirski sistem. Tako igraju prva liga i druga liga. Drugu ligu smo stavili da imamo, znači da je 4 kluba svak po jednom domaćinu ima play-off. A u prvoj ligi igramo 6 kola, igramo trokružno i play-off. Košarka u kolicima je izuzetno inkluzivan sport, povezuje osobe u kolicima, ali i stajaće osobe, obzirom da jedni bez drugih jednostavno ne mogu.
Kad smo počeli igrati, došli smo odmah na tu ideju što ste vi sad spomenuli, znači da nam mogu igrati ne samo invalidne osobe, znači da mogu igrati zdrave osobe u našoj ligi. Inače na evropskim utakmicama i sve tamo, znači bez minimalne povrede, bez minimalne invalidnosti ne može igrati. Ima i klasifikatori koji ocjenjuju, znači ako oni odluče da imaš invalidnost, možeš igrati, ako nema, ne možeš igrati. A mi smo tu uveli u našoj ligi da bi omasovali malo košarku u kolicima. Ono što je moj stav osobni je da smo mi tu samo nekakva pomoć i vrlo teško bi klubovi funkcionirali bez ljudi koji u svakom klubu postoje, koji pomažu oko transporta, koji pomažu oko transfera, koji pomažu oko svega. Na kraju krajeva kad fali brojčano onda sjednu u kolica i igraju i mislim da to nije nikakav bauk, nego da bi trebalo ohrabriti u svim sredinama da se ljudi uključe, jer samim tim se dobiva na brojčanosti i osobe s invaliditetom za koje je ovaj sport onda mogu normalno se baviti tim sportom jer se može igrati na dva koša. Evo ja sam neki dan od jednoga prijatelja dobija, reka je ti izazivaš sudbinu, a ja kažem kako ja sudbinu izazivam, ja pomažem prijateljima da igraju, jer da nema nas zdravih, što je kaza isto Siniša, ovaj sport ne bi opstao. Veće barijere od arhitektonskih su one u ljudskim glavama, zato je zadaća svih nas da te barijere rušimo i da naučimo kako se boriti protiv predrasuda i neznanja. Ljudi imaju svojevrsnu averziju, naročito zdravi smatraju da će s time postati invalidi ili nešto, ali to baš nije tako. Ovo je vrlo plemenita stvar i vrlo na kraju krajeva težak sport. Za svaku osobu je iznimno važno kretanje i bavljenje sportom, posebno za osobe s teškoćama u kretanju. Paraplegičare, jer se bavljenjem sportom, u ovom slučaju košarkom, koriste mišići gornjeg dijela tijela, koji vrlo često uslijed nekretanja atrofiraju, što dovodi do još težih oštećenja. Stoga interesa za ovim sportom ne nedostaje, kako na Kvarneru, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Je ovo izuzetno atraktivan sport, to je broj 1, broj 2, mislim da je kolektivni sport za osobe sa invaliditetom jako dobar zato što je vrlo dinamično, što ima puno druženja, što ima puno novih poznanstva, putovanja. I samim tim, evo mi već 7. odnosno 8. godinu tu radimo, imamo kontinuitet i praktički klub malo po malo raste. Stvarno se trudimo sa brojnim i programima i aktivnostima da se popularizira ovaj parasport. Evo danas je tu bilo 50-ak ljudi, dečki mladi su navijali i mislim da je to plus ne za Kostrenu nego za cijelu košarku u kolicima u Hrvatskoj. Svakako veliku i usudili bi se reći najveću ulogu u promociji ovog sporta u Hrvatskoj zasigurno je imala doktorica Dubravka Ciliga. Profesorica Ciliga bila je dugogodišnja ugledna i uvažena stručnjakinja i suradnica u sportu osoba s invaliditetom koja je unapređivala i širila spoznaje o sportu osoba s invaliditetom kroz svoje znanstvene radove, te isto primjenjivala i u praksi kroz suradnju sa sportašima, klubovima i sportskim savezima osoba s invaliditetom. Njoj u čast svake godine održava se Kup Hrvatske s najboljim ekipama u državi. Hrvatski kup košarke u kolicima, Dubravka Ciliga, po kojoj smo dali naziv, jer nam je pokojna Dubravka Ciliga, kako sam ja počeo igrati košarku od 1995. Ona je bila u košarci u kolicima, ona je bila trener i u biti najviše je doprinijela košarku u kolicima u Hrvatskoj. I onda je, nažalost, ona umrla, preminula, tako da smo mi onda po njoj nazvali da imamo Hrvatski kup košarke u kolicima, zovemo Dubravka Ciliga. I ona bude uvijek na kraju sezone, tako tamo negdje, znači početak 5. mjeseca, kad bude sve znalo se poredak ekipa u prvoj i drugoj ligi, onda tako da možemo igrati. Imamo kvalifikacije, inače iz prve lige, ko bude prva dva, koji igraju finale u play-offu, oni se direkt plasiraju u finale, Dubravka Ciliga turnir, kup, a ostala dva protivnika tražimo, sudionika tražimo u kvalifikacijama. Tako kad ko će se kvalificirati, onda obavimo kvalifikacije i još dva naproti. I onda igramo na jednom mjestu. Do sad smo igrali jedan dan, 2 utakmice, znači svako odigra po 2 utakmice. Sad ćemo probati, ako Bog da, i nadam se da će moći od iduće sezone, da igramo jedan dan polufinale, a drugi prespavati i drugi dan da igramo za 3. mjesto i finale.
A sada malo i o trećem kolu. Treći turnir druge lige održan je u Kostreni. Ekipe uz domaćina Kostrenu bili su Zagreb i Šibenik, dok su u ovom kolu Brođani bili slobodni. Domaćini su otvorili turnir s ekipom Zagreb 2. Utakmica nije imala rezultatsku neizvjesnost jer su domaćini od starta krenuli oštro, tako da je već u 5. minuti bilo 8:0. Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 25:4 da bi završilo sa 30 razlike, točnije 46:16. Naravno, favoriti smo jer smo na domaćem terenu, imali smo divne prijatelje koji su navijali. Pa neću reći da je bilo lako, nije bilo lako, svaka utakmica je borba, ali evo pokazali smo jedan zajednički tim i dovela nas je do pobjede. Drugi na kostrenskom parketu bili su Zagrebčani, u ovom slučaju kao domaćini, s druge strane Šibenik. Utakmica je od početka bila izjednačena, srčana i borbena. Šibenčani su na poluvrijeme otišli s prednošću 11:19, da bi susret završio s 20 koševa razlike, 26:46. Imali smo krasno, smo igrali protiv Zagreba, skoro 20-ak razlike, dečki su bili dobri, razigrani, sve ok. Posljednjih par turnira formalno domaćin Šibenik je ugostio prave domaćine Kostrenu. Utakmica je na početku bila gotovo u egalu, borilo se za svaku loptu, no ubrzo su Kostrenjani pokazali očitu razliku u kvaliteti, te na veliki odmor otišlo se s rezultatom 17:35, a konačni rezultat je bio 25:53. Nije nam pošlo za rukom sa Kostrenom i šta je tu je, idemo dalje. Kostrenjani su trenutno na prvom mjestu i glavni su pretendenti za ulazak u elitni rang parakošarke. Tehničke uvjete imaju, a volje svakako ne nedostaje. Za sada pretpostavljam, to jest sigurna sam da smo prvi na ljestvici i nadam se da ćemo i ostati. Pred 3 godine smo osvojili drugu ligu, nažalost tada nije postojalo uvjeta što igračkih, što kadrovskih, što financijskih da bi napravili taj iskorak u prvu ligu. Sad mislimo da smo spremni i svakako ukoliko se ukaže prilika ili ako nas rezultati budu išli u tom smjeru, dogodine bi se okušali u najboljem rangu, a onda bi za drugu ligu vjerojatno napravili jednu razvojnu ekipu s kojom bi razvijali igrače koji još možda nisu dovoljno zreli za elitni rang. Kao što smo na početku rekli, sportaš je sportaš bez obzira kojim se sportom bavi. Stoga poziv svima nama da ove sportaše koji ne samo da vode bitku na sportskom terenu, već i u svakodnevnom životu, boreći se ponekad protiv vjetrenjača, podržimo, no u konačnici oni su uvijek šampioni, sportaši, sugrađani. Pa je, ja bih volio da nam malo se odazove, da više imamo navijača i publike da dođu da gledaju, jer ko prvi put dođe, on ostane iznenađen jer nije u toku, jer vidi da je to atraktivan sport. I što ste vi rekli, znači znoj i to treba, jer nama su ruke i noge i ruke, moramo gurat kolica, šprintat, šutat rukama, sve na rukama, tako da mi moramo imati puno snage da bi to izveli sve i moraš biti i okretan i u pripremi i u treningu i sve, da bi uspio to sve odraditi kako treba.